Dumela mohi re omela ditabeng tsa Sesotho kwano SABC 2 le kanaleng ya DTT ke mole Triforce Nzolengwe re qala ka dihlooho tsa ditaba. The President has also transferred to the Minister of Electricity relevant powers and functions set out in Section 34(2) of the Electricity Regulation Act. Mopresidente Cyril Ramaphosa o entse phatlalatso e hlalosa mosebetsi wa letona la motlakase. Writes to Mr. Director to solicit this report from him because it forms the basis upon which the allegations were made. Scopa e fihleletse qeto ya ho kopa mohlanka wa mehleng wa phethahatso wa Eskom Andre Director ho tla fana ka tlaleho ya hae ya mautlwela. We're going to have opportunities, that's for sure. We have to make sure that we capitalize. Dipapading go e tla matha ka lerapo thabeng papading ya hosane pakeng tsa Orlando Pirates le Sekhukhune United o makgaolo a gang a mohope wa Nedbank. Harbe ro amohele mohi Mopresidente Cyril Ramaphosa o entse seo e leng kgale maAfrika Borwa a se lebelletse e leng ho hlahisa hore mosebetsi wa letona la motlakase ke ofe. Ngaka Kgosientsho Ramokgopa o tlo beha leihlo ho fehlwa ha motlakase ka bongata le etsa bonnete ba hore naha ena le motlakase o lekaneng. Tlaleho ho tswa kantorong ya Mopresidente e bolela ha Mopresidente Ramaphosa a tekene molao o hlagisang mosebetsi wa letona le letjha. Maikarabelo le matla ao a filwe go Ramokgopa bjalo ka tona ya merero ya motlakase a tswa go Electricity Regulation Act peleng a be a le go tona ya lefapha la diminerale le energy Kwete Mantashe. Ona ke ya go swaragana le tša go hlotla motlakase, mehuta ya mekgwa ya go hlotla motlakase, tšweletšo ye mpša ya motlakase le tšhomišano mmogo le borakgwebo go tše dingwe. Fela gona le maikarabelo ao a sa le go lefapheng la diminerale le energy. Ramokgopa o thapilwe gore a šetše tharollo ya mathata a motlakase. President Ramaphosa has transferred to the Minister of Electricity all powers and functions contained in Section 34(1) of the Electricity Regulation Act, which were previously entrusted to the Minister of Mineral Resources and Energy. The President has also transferred to the Minister of Electricity relevant powers and functions set out in Section 34(2) of the Electricity Regulation Act. Section 34 of the Act deals with new generation capacity. Fela setsebi sa merero ya motlakase se re matla ao a filwe go tona ya merero ya motlakase ke a mannyane ka re maikarabelo a mangwe a sa le lefapheng la diminerale le energy. In terms of the responsibility, the long-term planning of electricity in the country remains with the Department of Mineral Resources and Energy. And the determination of how that will be done still remains with the Department of Mineral Resources and Energy. The implementation, you can only implement by issuing ministerial determinations, which the NERSA is supposed to concur with. And then you can then start issuing bids. That's with the current Minister of Electricity. However, as I said, right now, as he gets the powers, there are already determinations that have been made before he was given the powers. And so it kind of becomes mute, really, what role he can really play in that regard. Perhaps in future determinations. Tše di diraga Afrika Borwa e le maemong a magareng ga 3 le 5 a kgaotšo ya motlakase mafelelong a beke ye. Gomme go na le kgonagalo ya maemo a godimo a kgaotšo ya motlakase dikgweding tšeo di tlago tša marega. Gloria Sefako Mosi wa ditaba tša SABC Johannesburg. Komiti ya Parlamente e tadimane le tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso e leng Scopa e fihlelletse qeto ya ho kopa mohlanka wa mehleng wa phethahatso wa Eskom Andre Director ho tla fana ka tlaleho ya hae ya mautlwela eo a e hlophisitseng ha ntse e le hlooho ya khamphani. Ngaka Mofamadi ha rata o ala le mephate ka mabitso a batho ba nkgallefo tlalehong ya Director nakong eo a neng a hlaeletse ka pela Scopa. Was there any name dropping? Yes, there was. I can't remember the various designations that were used. On one hand, I understand
Mr. Director talks about high-ranking minister. Sesotho Skopha e boleletse hore Godane le ditho tsohle tsa boto ya Eskom ha bana tlaleho ya director ya mautlwela mme bile ha ba tsebe letho ka yona. Writes to Mr. Director to solicit this report from him, and because it forms the basis upon which the allegations were made. We'll make determinations later about how it is, but I think he has to hand it over. Mabitso a batho bao director a tlalehang hore ba nkga lefotha bobodung ba Eskom ha so tsejwe nakong ena eo leng dibekebeke ka morao hore Skopha e kgakole diphuputso tsa menyenyetsi ena. Pejana mo re kupile maikutlo a hao ka mora hore ngaka Sedimo Famadi a hane ho ntsha mabitso a matona a ho tlalewang a ameha bobodung ba Eskom. Potso ke hore na ke mohlala ofe o batho ba bonahalang bana le sedi ba o fang setjhaba ha ba iphapanyetsa nnete. Maikutlo a hao ke a latelang. Ho Facebook Offense Jabulane o re sena ke sesupo sa hore ha fela ANC e ntse e busa bopaki ba bobodu bo tla hlaha ya pepeneneng empa ha hona motho ya tla tshwarwa. Gabriel Rojana o re se etswang ke ngaka Mofamadi ke sesupo sa hore ha ba phile seo ba se buang. Hangata mmuso o dula o jwetsa setjhaba hore se tlale bobodu sepoleseng empa bona ba hana ho tswa ka lesedi leo ba le tsebang bobodung ba Eskom. Maikutlo ha ka kgatiso ya WhatsApp ona ke a latelang. Ka nnete sena ke sesupo se bontsha fela hore re buswa ke batho le hore ha bana nnete ho hang ho tu. Hoba ha ke utlwisisi ka nnete motho ana le bopaki a tseba mabitso a batho le hore ba entse bobodu ka haro Eskom empa a ba tshaba ho bua. Hobaneng a tshaba ho bua? E ka nna ba lebaka le teng hore le yena motho o nang le information khale antse aja le batho ba no ba ile ho ba tseba ba. Nna gutla ke swabile nko feta molomo ka tabena ya Eskom hobane ka nnete mona e hlakile ebile e pepeneneng hore mohlalo re ufona le setjhaba mona ko re toka e phethiswa fela ho rona ba dikodi mahetleng ha ile matona le ba re phahametseng ba etapele ba rona ho bona toka ha e sebetse hobane ke bona ba reteletseng pele. Seo ntate Sydney a se etsang ke tlolo ya molao hobane o ntse a tseba o na a tlamehile hore a ntshe mabitso a bona fela hore setjhaba se tsebe hore bobodu bo etsahalang ka go Eskom bo etswa ke bomang. Jwale ha hana o ntsha mabitso a bona o fana ka mohlala o mobe ho rona baahi ba rona ba Afrika Borwa. Sesupo sa ho bontsha hore ha bana botshepehi mo naheng ya rona ya Afrika Borwa le hore ba ke ba re sebeletsa ka bonnete le botshepehi. Mo ile wala ditshwelo tsa hao ka mehla. Harbe ro amahele mohi lefapha la metsi le tsamaiso dikgwerekgwere le netefaditse hore bekeng e tlang le tla teka leano le feletseng la tukiso ya bothata planteng ya tlhwekiso ya metsi ya Rooival ka ha e le yona e bakang diphephetso tsa metsi Hammanskraal. Meyara wa Tshwane Molekgotla Silas Brink o tshepa hore letona la metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere Senzo Mcuno le tla ba thusa ho lokisa plante ya tlhwekiso ya metsi ya Rooival. We have reached, as I have mentioned before, the end of a long line of failures and excuses, and whatever has failed in the past must now be abandoned and must be replaced by this partnership as I have described it. Leano la tukiso ya plante ya tlhwekiso ya metsi ha le so phatlalatswe ka botlalo. We now agree to change all that. One, by working together. The executive mayor has already mentioned. It's DWS, it's the city of Tshwane, and this is not the first time we work together with a municipality in South Africa. We're working with them. These results will be made publicly because to do an isolation and be doing the scouring where the problem is, it's not just that you can do a harsh job. We do say that the Temba water treatment plant still remains for water that is not ingestible. We want to extend to all the residents that water from the Temba water treatment plant should only be for other use except ingestion. Ho hlokeha matlole a diranta tse dibilione tse 2.5 ho kgakola mokgatlo wa bobedi wa ntlafatso ya plante ya tlhwekiso ya metsi ya Rooival.
ka ho le letona la bophelo ngaka Joe Phaahla le re kliniki ya nakwana e hlongweng setsing sa Hammanskraal mo bohloko ba kholera bo qhomenteng e tlatswa e sa le moo ho fihlela maemo a ntlafala. Ngaka Phaahla e buile tjena ho fihleng ha hae ho seng hona ho tswa sebokeng sa lefatshe sa bophelo se neng se le Geneva. Ho tla fihla ha jwale ho so hlakaetse batho ba 22 Gauteng mme a le mong wa bona o tswa Freistata. Lefelo le ke teng fa kholera e bolaileng batho ba le 22 mo Hammanskraal e runtseng teng. Se ke ka ntlha ya fa batho ba le bantsi ba ba tshwaetsegileng e le ba mono. Lefapha la boitekanelo le tlhomile kliniki fa gaufi di bang le diteko tsa mogare le go neela balwetse ba ba gateletsweng kalafi. Day by day, there will be an assessment. That's why I said to them, I'll be back here tomorrow. And also, I'm sure even if MEC is not here, some of the senior people from both from my side, also the DG and other staff from our emergency services, but also from the National Department Emergency and Environmental Health, they're also here. O tlhageletse dipego tsa gore lephata le le kgethegileng la dipatlisiso le batlisisa Blackhead Consulting ya ga Edwin Sodi morago ga go tlhagelela gore e duetswe diranta di le dimilione di le 300 go tlhabolola lefelo la kgelelo leswe la Rooival. Baagi ba ikuela go puso gore e thuse mabapi le diphitlho tsa ba ba tlhokafetseng. Ke hetehile thata ke itse ke etse ene le hone menong a rena le tšhelete a boloka a utsa ka khoso khubui ene o shile le bana ne le breadwinner ka mo hae. Maikutlo ke a kutlo botlhoko mme baagi ba etsaetsega jaaka palo ya ditopo e oketsega. Malapa a utlwileng botlhoko a solofela go fitlha masika a bona bokhutlo jono jwa beke. Offense Stimo, SABC News, Kanana mo Hammanskraal. Lekgotla le phamela Free State le buseditse morao kopo e potlakileng ya ngaka Nandi Phamakutumana ho fihlela ka la bone bekeng e tlang. Qeto ena ke ho fa lefapha la ditaba tsa lehae monyetla hore le kenye ditokomane tsa lona ho arabela kopo ena ya Makutumana mme ho lebeletswe hore lefapha ditokomane tsa lona di kengwe ka Mantaha. Kopong ya hae ngaka Makutumana o re mapolesa a Afrika Borwa a ile a mo kwetela ho tswa naheng ya Tanzania le hore o ne a kgutliswe a kwahetswe mahlo. O bietse o re ho kwallo ha hae tjankane ya Biza Makgathe Kronstadt ha molaong. Tuna khole moraba mazulu khosana Mangosuthu Buthelezi buleletse marena a neng a le kopanong e neng e tshwaretswe Umhlathuze le bopong le ka le boela KwaZulu-Natal hore o lotha ho itukola maemong a hae. Buthelezi o re ho se bone ditaba ka ihlo le leng le morena Misizulu KwaZulu-Natal ho mothatafaletsa ho tswela pele ho sebetsa maemong ana. Hara tse ding tsa dingongoreho tsa hae ke ho thongwa ha morena Thando Mzimela ho ba modulasetulo wa Ingonyama Trust a kena diteng tsa moahlodi Jerome Ngwenya. Puisanong eo a bileng le yona le sealema sa ukhozi ka laboraro morena Misizulu KwaZulu-Natal o qheletse thoko ditlaleho tsa Khosana Buthelezi. Hatela pele mekga e tshehetsang puso ya demokrasi naheng ya Eswatini e ipileditse dinaheng tsa SADC ho senyahlatse boipiletso ba yona. EFF ya Eswatini e ne e tshwere mohwanto o bileng kantle ho ntlokgolo ya Eswatini e Pretoria kajeno moo e lwanelang demokrasi naheng ya bobona. Baitseki ba puso ya demokrasi ba batla hore ho etswe diphetoho tsa dipolotiki ka hara naha. Ba re baetapele ba dinaha tsa SADC ba seke ba nyahlatsa boipiletso ba bona. There is no transparency and honesty amongst the SADC leaders because what they are doing is nothing. They're protecting the king, they're protecting the interest of King Mswati. They don't look at the interest of the people because if they are for the interest of the people by now, because it has been a long time, there could have been something practical that have been done to assist the people of Swaziland. As Podemo, we condemn this thing of Mswati to invite these mercenaries, these racist white South Africans who got into Swaziland to kill our people willy-nilly anyhow. No one has ever been booked that has killed people. They are even suspected to kill our human rights lawyer. Moanto ona o tla nakong ena yo mmuso wa Eswatini o lebileng dikgetho tse akaretsang tsa naha monongwaha. Fela hona le maikutlo a fapaneng ka dikgetho tsena. We feel it is just a waste of resources, but we respect the views of those that are saying we cannot boycott the elections, but we also respect the views of those that are saying it is a futile exercise. So for us, it is to say the elections is just a by the way thing. We need democracy in Swaziland.
Ho sa le jwalo, mohlanka ho tswa ntlokgolo ya Eswatini e Pretoria o amohetse lengolo la ditletlebo empa ha ka rata ho bua le lefapha la rona la ditaba la SABC. Ikopanye le lefapha la ditaba la SABC ha o na le ditaba tse o lakatsang hore hlaba malotsana ka tsona kapa tse o amang o le moahi. O ka re letsetsa mohala nomorong ena 011 714 6133 kapa wa romela email addresseng ena news@sabc.co.za. SABC News, lentswe la hao, re ikemetse, ha re kgethe nku ka pele. Jwale ha re bone mebaraka e sebeditse jwang ha Chelsea e ne kwala ho renya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa mafatshe a mang. Chelsea kwezi diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa le teng kaofela ha tsona di kwezi beke di sebeditse hantle. Dipapading hosane ho tla tja kgong ho sa le molora ha Sekhukhune United le Orlando Pirates di teana papading ya makgaolakgang a mohope wa Nedbank Loftus Versfeld Stadium Pretoria. United e habile ho hapa mohope wa pele e le liging e kgolo. Mokwetlisi wa Pirates le yena o a dumela hore ena e tloba papadi e boima empa o shebile ho hapa mohope wa bobedi sehleng sena. Orlando Pirates e na le monyetlo wa ho hlola mohope wa bobedi sehleng sena o thabisa barati ba sehlopha. Empa ha o tlo ba bobebe kgahlano le Sekhukhune United. Pirates e hlolele ho hlola kgahlano le United papading tse pedi tsa league sehleng sena. United e hlotse e le nngwe ha e nngwe dihlopha di bapetse ka ho lekana. We did our job. We sure that we know how to create problems for them, and then it's about to be accurate during the 90 minutes. We're gonna have opportunities, that's for sure. We have to make sure that we capitalize. Maikemisetso a United ke ho hlola papadi ho thibela Pirates ho thabisa balatedi ba sehlopha. Attractive football, and they will put up a spectacle for the supporters. We are playing second fiddle as underdogs, and hopefully upset everybody that supports them. But that's for Saturday. Football is a difficult game to predict, but we do fancy our chances, and all I can say on behalf of the team is that being in the final, we're not there by luck. Bahlodi ba mohope ba tla fumana dimilione tse supileng ha sehlopha se hlolwang se tla fumana 2.5 million rand. Phesing Katlo, SABC News, Johannesburg. Papading ya rugby sehlopha sa Stormers se malala-a-laotswe ho ka sireletsa mohope bompudi ba United Rugby hosane papadi ya makgaolakgang Cape Town Stadium. Stormers di tlo amohela sehlopha sa Munster ho tswa Ireland. Ditikete tsa papadi ena di rekilwe kaofela. Balatedi ba papadi ya rugby ba tla boa hangwa le khiba hosane nakong eo Stormers e sireletsang sekola sa bona sa bompudi ba United Rugby. Ka ha ditikete di se di rekisitswe kaofela, ditikete tsa teng di rekiseditswe balatedi ba Ireland ba tlang ho fufela Cape Town hosane ho ya inwesa ka nkgo, mme o lebeletse hore moruo wa Cape Town o une molemo papading ena ya hosane. Well, you will really struggle to find hotel rooms in the city centre this weekend. Restaurants will be packed, bars will be packed before and after the game. Many of those 5,000 tourists that are coming for Munster will stay a few days. They might make a holiday of it. Stormers ikemiseditse ho qala papadi ena ka noto e hodimo le ho phamisa mohope wa URC lekgetlo la bobedi ka tatellano. We understand the threats of Munster, and we've had a real deep dive into their DNA and the way they play. So we understand, like, we can't allow Munster to get their tails up. We can't allow them to score early because they scored a brilliant maul try against us last time. But it's something we worked hard on, fixed our mistakes, and yeah, for us it's impossible to guarantee a good start, but you can guarantee a start with intensity and actually getting on the front foot early in the game. Papadi ena e shejulweng ka mahlo a mafubedu e tlo kala ka hora ya botshelela thapama.
Ha o ile wa fetwa mohi o ka bela fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba Dikgang, o ka buisana le rona ho Facebook account ya rona e leng Ditaba Dikgang _ ha Twitter yona e le @ditaba _dikgang. O ka bela romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Dibile kalo sa phirimana ena fumana ditaba tsa Setswana hosane ha metsotso e le 15 ka mora hora bo tshelela thapa mabulipi bja latela fihla nakong e tlang ha ya teng.